го доживеавте првиот пораз во ЕХФ купот од Еврофарм работник. Кои се причините за губењето надпревар? Pa ja sam igrao ovdje prije, tako da znam kako je ovo teško gostovanje, šta god ko rekao, svaka ekipa ovdje mora doći sa 100% da bi uzela bodove, pogotovo ove sezone sa ovakvim ulaganjima i velikim trudom od Eurofarm rabotnika da se dovede na razinu da može igrati europsko natjecanje. Evo, pokazali su da mogu stvarno. Pobjedili su nas koji smo sve do sad pobjedili i nije nam bila laka utakmica. Evo, na kraju smo izgubili taj jedan gol razlike, stvarno nam je žao, ali mislim da je Eurofarm zaslužio pobjedi danas, da su bile bolja ekipa na terenu i mogu im samo čestitati, a mi se sad moramo izvući iz ovoga i pobjediti na svom terenu Tata Vanju. Како никогаш до сега Некса е многу близко до Загреб и ќе биде конкурент за титулата во Хрватска. Кои се вашите амбиции? Имате амбиција или цел да стигнете до шампионска титула во Хрватска и да догурате до F4 во ЕХФ купот? Pa mi ove sezone igramo svaku utakmicu, idemo utakmicu po utakmicu i svaku utakmicu zacrtamo da moramo pobijediti jer mislim da imamo kapacitet. Ja ne mogu sad govoriti o nekim prognozama jer smo sad u ovom najpaprenijem dijelu sezone gdje ima puno utakmica, gdje se može desiti još 100 stvari, tako da mi se koncentriramo sada na ovaj EHF kup, da ga što bolje odradimo jer mislim da nam je to prioritet u Europi se dobro pokazati, proći skupinu, onda ćemo dalje vidjeti šta će biti kasnije. Од половина година си веќе во Некса, сметаш дека направи правилен потек што замине од Металург и што дојде тука во Некса? Apsolutno, Nekse, pogotovo trener od Neksa, znači Hrvoje Horvat, s njim radim i mislim da radimo vrhunski posao. Evo, to je pokazatelj najbolja sezona u povijesti Neksa u Europi i u Seha ligi, prvi smo ili drugi uz Vardar, to je za takav klub nevjerovatna stvar, tako da ja se nadam još dosta vremena da ću ostati tamo i mislim da sam jako dobro odlučio. Имаше некои преговори со Загреб, да се вратиме малку на светското првенство. Сметаш дека влијанието на плинарите и на првиот нивни човек, па и на Червар, е толку големо, па ти беше затоа изоставен од списокот на учесници, односно на играчи, на скратениот список што играа на светското во Германија? Apsolutno mislim da nije. Pa svi znaju kako je hrvatska reprezentacija jaka i kakve mi igrači imamo na vanjskim pozicijama. Imam 20 godina, mlad sam igrač i ja kad dobijem 2 minute da igram za reprezentaciju Hrvatske, meni je to čast. A to šta se govori van terena, to mene apsolutno ne zanima ako igrača i nije mi to važno. Ja ću dati uvijek sve od sebe kad budem pozvan za rukometnu reprezentaciju i to je jedino važno. Mislim da mogu samo učiti od tih dečki koji su tamo, pa tamo su Luka Cindrić, Domagoj Duvnjak, Igor Karačić, to su sve elitni europski igrači. Ja ne mogu reći da sam igdje falio, ja to mogu učiti i nadati se vremenu provedenom na terenu.